U MLA ka Jowai u Bederu u Chairman ka Muda u Ba Wailat Miki Shela ulakot ya ka Jinglang jong ka District Road Safety Committee hadin balaja ka jingja accident ka bala syarkai halat mukla. Ula lejuri bhi dalade ban lekpek ya ka te ka jaka bala banja accident hamukla bat hamukandur ka juja accident na ka por syakapor da ka bak ula kentu ya ki bo penyat ban bu ya ki lenti ya kejat ki jing pensenge ya ke jing stat bat ka jingkar sainat uba wailat miki shela ula penpauru ya ke jingirap na ka sarkar na ka benta ki nong sha accident bat ula banjuru ya ke jingdon kam banton ya ki program pensngutu pajba man ke po syapang ka jing sngany hakate ka surok जो इपोर ले ते तो गा गुड समर्थन ले तो बॉय को ने गो में छे भागा तो की तो की मेरा इपोर वो जीआई तो स्मार्ट मेरा ने भागा में ची से दी बोन बटिंग मेरा ले कम वो भी मिक्सिंग itu te em ni skin good समर्थन हुआ ये की तो की ये कमेंट पर ते ये भी मेरा कला award man cash prize ko ये तो ara समझा कला का जिंदगी ना yung hadin gitu ke jingjia ko siaw si ni iski berdep jan waro jan wa to hidu po jan ti andre ro me khalia hidi yogi wa em gitu ka accident ko da jia ko bi ke trok ka la ko ai tai ha thala sken itu te ko rap pen thla itu ko bi accident jo yoi ni sngi henry ki ka ko pen thla itu to ka bru ko lai luti mo ke pedestrian dedep ne te da tanra tu ka kari te ha ko wa de do ye men sen yang bi khnai dang arsnem ko ba man bay te wat ketu man bay da kam man katte man ko critical en go chapo hospital but the tv so we know driver yang to bi ko le da klaro itu ban ko kari te dem te dang em le chile so mut ki wada mensu